Okurugirira hari Geoffrey Tubamanyisa orutabonekera akawa Kasese Municipal Council ekikorwa kibiroho bwabiragira hari cyamushana n'abandi bakozi batahibe ecyari kugira ngo abakozire ekikorwa eki nibabasa kuba barabira mu deresa abo kube bireta kinjire mu office tugira haranchi na secretary banje so twashinga office twaza haranchi abada kika 10 tugarikire twarga haranchi tuyigura twashanga ibintu mu bahasa twasiza ameza. Lieutenant Joe Warasimbi uri mujejerwa mukuru w'angabo district ya Kasese kandi urukore byo kwerinda abo district egi nagira ngo tumurundo gwo kubanza ikikorwa cy'kubaho mu district egi yate kukubanga hakijaddeyo naye yeteke kukuba togenda kumutegeera nti yegundi kubanga ate kukubanga yakutte ku basa ate fingerprint zibula so tugenda maaso n'okubuliriza ne kakasa amawulire matuufu era agamala konja kubanga buli kwata omukira akabenjo kedde naye isasa rumwe twasangamo na n'icyandiko cy'ukutinatinisa kugira ngo abantu babashe kujya gukora akazi ofisi hamwe na n'igitabo cy'exercise book kisiya kine cyandikirimo so kumshangire ubundi na tera DPC na TBA SP Lukumbusa uri umugambizi wa polisi abo cyanga cya Rwenzori East nagira ngo nka polisi bamazire kubana batandikaho kucyondoza okureba ngo batungo wakubasa kubari inyuma y'ikikorwa eki. People who may have any information regarding to this should come out and inform the police because it's very bad and something which is unexpected. Gasha kwa Gilbert Muhanguzi.